بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة بugünkü beşim bayanı keyfiyetü tathir necasetil kelb ittin idişke başın salıp koyğondogusу köpçülügü itlerin үйünün içine bagat bölmösüne. İt baskan жерler, it жатқан жерler, it kıktap koyğon жерler, it siyip koyğon жерler. Жана ошол идиш аяктарды кантип тазалоонун жол жобосу жөнүндө. Abu Hurayra rivayet kılat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'de var. Abu Hurayra rivayet kılat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tahuru ina'i ahadikum idha walaga fihi'l kelbu en yaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab. Müslim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Silerden idişiңердин taza boluşu İza walaga fihi'l kelbu eger anı it jalap koysa. Bir it jönle birle jalaptır. It tilin çıgarıp idişti bir ele jolu jalasa, oşol idişiңердин taza boluşu en yaghsilahu 7 marrat 7 jolu juşuңar kerek idişti. Ulahunna birinçisin bit-turab toprak menen. Topraқты ошол казанга же ошол идишке салып, сууну куюп, аябай чыла кылып, ылайлап туруп, анан кол менен же бир буюм менен идиштин ичин аябай ышкалап кетирүү керек. Эмнеге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бит-тураб топурак менен деди? Азыр жаңы билим изилдеп тастыктап itten en korkunçtu, juğuştu oğrulardın sanı 60 eken. İt jalagan, it içken idişte sözsüz türde toprak menen juvasa ölbey turgan mikroptor bar ekendigin azır жаңы ilim tasdiqtap atat. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 14,5 kılım murda hiç kanday izildөөsüz ele Allah'tın buyruğu menen toprak menen juu, andan kiyin anan 6 jolu juusaң, oşo toprak menen juuganın 7 jolu bolot dep atat. Kimde kim 7 jolu juuptur, biroq toprak menen juubasa al taza bolboyt. Ekinci hadisке töylü. An Abdullah ibn al-Mughaffal radıyallahu teala anhu قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah ibn Mughaffal rivayet kılıyor. Peygamberimiz aytti. İza walaga'l kelbu fil ina'i faghsiluhu 7 marrat ve affiruhu ath-thamina bit-turab. Peygamberimiz aytti. Eger de it kimdir büröňörden idişin jalap ele koysa, je andagı idiştegi sudan içip je tamaktan içip ele koya turgan bolsa, فاغسلوه 7 مرات 7 jolu juğula. Affiruhu degen jiyintiktap, çaykap, bütürgüle thamine 8-çisi menen 8-çisin bit-turab toprak arlaştırıp. Bul degeni topraktı başına koşup juusaňar da bolat, ayağında koşup juusaňar da bolat degeni. Biroq söz türde toprak menen juuş kerek arlaştırıp. Eger de eşitin aldına, köktömgö, je dağmıdır jerge it jatsa, je kıktasa, kığın kırıp alganıňardan söz türde ошол жерге topraktı tөгüp turup, anan şılaňdagy suu menen çaçkıla dep atat. Söz türde toprak. Üydün içine it bakbaş gerek. Üydün aldında da it turbaş gerek. Üydün janında da, oğun jagında da sol jana it turbaş gerek. Mına ittin kesepet.
Emi it bağının kesepeti jönündü. Ebu Talha radıyallahu teala anhu rivayet kılat. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. La tedhulul melaiketu beyten fihi kelbun ve la suratun. Muttefakun aleyhi. Bu muttefakun aleyhi hadis için talaşalbayt bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. La tedhulul melaike. Hiç kaçan perişteler kirlbeyt. Beyten bir üyge fihi al üyde kelb it bağılsa ve dağı kirbeyt bir üyge sonra üydün içinde süretleri ilinip dursa. Yemi perişte kirbegen sizin üyünüz özü kanda üy uşun. Siz namaz okuyusunuz özü üyünüzde. Bürok perişte kirbeyt. Jirkenet de perişte. Ayşe'ne özden rivayet bolgan hadiste aytam. Ayşe'ne özü aytip жатат. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen Cebrail aleyhisselam vaada ubadalaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam ubadalaştı. Cebrail aleyhisselam peygamberimizge erten munavul günü munavul uçurda gelip kalam dedi. Peygamberimizge Cebrail aleyhisselam erten munavul uçurda gelip kalam dep bir saatte aytты. Bирок Cebrail aleyhisselam kelgen жок. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturat, turat, sırtka çıgat, kiret. Tayanıp turgan tayağın, hatta jada kalsa tayanıp turgan tayağın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jerge taşta verdi. Menin tayanıp turgan tayağımda var okşayt kesepet. Cebrail aleyhisselamın kelbeşinden kesepeti mınavul menin tayağımda okşayt dep turup taşta verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçkürünüp üyüne girip hoş sörün üstünde oturup şimdi başın ıldıy kılıp oturup sörünün astındağı kiçinekey ittin küçüğün görüp kaldı. Ayşe dep kıykırdı Peygamberimiz. Mınavul it küçüktü kim alıp girdi dediler. Ayşe'nin özü ya Resulullah bilbeyim. Mehdar ayt. Akılım jetpedi kayaktan kirip kalgana. Bilbeyim ya Resulullah. Tezinen çıkarılsın dedi. Sırt kalıp çıkıp alıska barıp taştalgandan keyin көп ötpey Cebrail aleyhisselam kirip geldi. Peygamber salam aytып. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oyladım. Allah hiç kaçan ubadasına teskeri çıkpaydı. Allah hiç kaçan özünün elçisini de uyatkarıp koybaydı. Bирок ne sebepten siz keçigip kaldınız keçegi ubadalaşkan uçurdan? Cebrail aleyhisselam aytты. Allah bizge uşintip buyurdu. Biz it var üyge hiç kaçan kirbeyüz dedi kara. Subhanallah. Namaz okuyuz üyde. Kur'an okuyuz. Ayabeyle çınığı namaz kılan adam olup görünüyoruz. Bирок ança-mınçalarımız it bağabız. İt bağabız. Emi it, qaysil it? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra rivayet kılatat dağa. Abu Hurayra. Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber öz aytdı. Men iqtana kelben leysa bi kelbi saydin ve la maşiyetin ve la ard fe innehu yunqasu min ecrihi qiratan kulle yevmin. Ravahu Muslim. Muslim'de var. Peygamber öz aytdı. Men iqtana kelben kim it baksa üyüne, meyli sırtına, meyli içine, Kuday saktasın. Bирок üç itten başkasın. Saydı, аңчылык itin, üretip dur biri. Мәшия, қoro, уй, қой, жандықтарды малға қайтарыш үшін ит бағыптыр. Уәлә ард, диқаншылығын қорута тұрған ит бағыптыр. Шул үч иттен başkası деп атады. Аңчылықтағы итті үйің içine alıp kirip al деген жери жоқ. Анында атайын отура турган, жашай турган жери бар, үйдөн алысыраак. Эгерде ким ушул 3 иттен башка итти үйдү кайтартайын десе, азыр үйдү кайтартып болбойт азыр итке. Азыр техника деген бар, камера коюп койсо болот. Адам баласы үйүнүн фундаментин баштап атканда эле терезелерди коюп кетип бартып эле ушул жакка решетка коюшум керек экен деп баштайт. Ит биякта турсун. Решетканы ойлойт биринчи. Тосмону. Итти эмне кыласың?
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул мен айткан 3 иттен башканы зинат үчүн, сулуулук үчүн, көрк үчүн, көпкөндүк үчүн, же жөн эле багып коёнчу бульдог экен мына тайган экен деп багып кое турган болсо деп атат. Фейнеху юнқасу мин ажри, анын күнүгө кабыл болсо эгерде, кабыл болсо, эгер анда болсо, ошол ит баккан адамда сооп болсо, сообунан күнүнө 2 кыйраттан азайып турат, жок болуп турат, жуулуп. 2 кыйраттан. Bir кыйрат кайсыл? Канча десе? Bir кыйрат. Мадина Мунавварадагы Ухуд тоосунчалык деп атат. Ухуд тоосун ким көргөн? Ухуд тоосу аябай чоң. Аябай чоң. Бирок заманбап алымдар ошо кыйратты канча дейбиз десе, ислам алымдары, ал кыйрат Аллахка гана маалым. Аллах билүүчү деп тым болушса, bir bölügü al бейіштегі күнүнө 3 гектар 60 сотық жері жоқ болып турат деген. Жо, өзі ал 3 гектар 60 сотық жері бар бі өзі. Бейіштен 3 сотық жері жоқтор бар. 3 қарыш жері жоқтор бар да. Ошол себептен ит баққандан тоқтытпай өзімізді. Ит кайсыл кийимди жалап койсо, кайсыл идишти жалап койсо, азыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн көрсөтмө менен жубасыз. Канча тойлор өтөт кыргыздын үйүндө. Болду бүтү, ошол боюнча жок болуп кетет. Эси жок. Турат, иттер, кошуна иттер кирип жалап аткан, ичип аткан, бардык нерсени жасап аткан. Сиз өзүңүздүн эле тамагыңызды булгасаңыз, мейли өзүңүз үчүн. Айылыңызды чакырып той берип, канча адамдын тамагын булгадыңыз. Bir kişi той бериптир. Элди чакырып той берип бүткөндүн эртеси үйүнүн аркасындагы агып аткан арык сууга барып, ошол жерден дарат алышат экен, ошол жерден шорбо кылган, ошол жерден аш кылган, ошол жерден дарат алган, ошол жерден кир жууган. Алардын агын суусу таза суу. Ал киши ошол үйүнүн аркасындагы арык менен бойлоп баратып, же бир эшектин, же бир иттин өлүп жатканын көрүп калыптыр. Сууда. Фикхи маселе. Эмне кылсын деп атат? İslam alımları, şaria bütün çıkarıp verip atat. Karap görsün. Eğer de al suyun içindeki ölüp durgan it menen eşek kursağı içi ayavay yişip geçse anda 3 gündük. Jarılıp geçse 5 gün je 7 gündük. Yok işi elek bolsa anda 1 gündük namazların bарын kaytar okusun деп atat. Той кылып туралы 3 күн мурда анда тойго келгендердин бардыгына барып туруп, силерге жарабаган тамак берип алыппыз, кечирим сурайбыз. Силер Аллахтан истигфар айтып кечирим сурагыла деп айтышы важип деп атат. Эгер жарылып кетсе 7 күндүк намазын кайтарып окусун, кирин кайрадан жуусун, жеген тамактарына истигфар айтсын, үйүнө канча адам келсе кабар берсин деп атат. Қазандар эшикте қалып, ит қанша жолу жалады аны қазанда. Бүрөлөрүн тамағын булгап бүттүк те Кудай сактасын. Ошол сөйтөмүз өткөн сабагыбызда идиштерди жууп, жапкыла же көмкөргүлө мындай ишке кабылып калардан мурда. Садака Расулухул Карим. Амин. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم.